lwenye komo dui mek LRA television kony kere cholo kwa jo amo bino lwenyo achala duogi me lwenya kony kere karamo jom rastlas yini ngia ber ni alober kere chik me wilo under the International Criminal Court ameana bina beru dana chelo uru chungi Uganda as a witness ingo amo timere ikare me LRA obiru lweny kan in The Hague, Netherlands. Obino miyo chikora me kobni kaka kana me lwenyo berie lwenya dui kere ngo unego jo obalo jamni chike wilo wukoni miru gamende tim gino loni reparation miru ni ocholo jo ameriko unuo peha chala dugu me lwenyo jo amo lwenyo jogi jo amo obalo jamni gi kere kara jo amo obalo reparation gamende me Uganda po bino timo pi jo me tumaro me Uganda jo to kabila pol barabar lonyo abia bar and many other sites kana monde ye jo au kato po bino mi jo ni compensation dan po bino cholo jo ame werigi po bino nego kun gamende no failing and protecting now Lango bino wori court te piro te lawyer gamende ko chik te ko bini gamende mir chol langi kiri roko kena tesho and so on polo hilang mir team compensation e kom jo amo ruenyo jame gi medok eka jo amo bino luenyo me konyo gamente me luenyo komo duya konyo amo dunya Amuka Militia obin gin poter gamente ko reto bero ko gi gamente mir chol gi ken gino bino tiuti chama UPDF nyo enare enano mir team do kite gino bino kwao gi me konyo lweny aka kagamente UPDF chola eto gino no po cholo gi do kiyo no koni miru migi ginoro me puoyo tigi ame gino tiu eto magani du po timere man gina me timere I wilo uduch man gina me timere ke kanro duch ka pe ho beru tie do nga mana na tia loki pe ho tie ni mano pero tieni mano gamente me Uganda itelo cha President Museveni obero buolo jo ni acholo jo amo lwenyo dogi jo amo tiwenya kony and so on imwa ko karangech President Museveni bino launching cholo dog ke tumaro du teso choli lao launching soroti dangote ko boker welche na bop me cholo ento na kechawan ngatora mo bino mi chien America ngwara kocha ngwara etie mena machiel chien no gamene tia cholo cha unu pe obedo compensation me jes peha me ana donye ya cha du mi danga cha gwenyo ekade o miri ti wel chora me danga cha teki kara mo rwenyi cha kiri welere chawani aita cholo ko welere du ameka ko bani compensation unumiru mi kanga ruin ka dia chel raunu million pira bi kauti uchwara mere era manu te binu ka ko te ngaro kena do cho miru mingo miru mikena mana nu ber ka ginu luoni kweyo chuny ento real compensation government me Uganda put pero team do mana tia ko bani au macha yini neno jo etasho o yagi ni malo me ko bani government miru cholgi ka government po cholo dogi gini medekere protesting ikom gamente eri lao kan joli ngiti pitien ko pachiel me achiel jo ameti atelo ko komen compensation ngoni polo ko beru tera uringi urni bara members na parliament why lao kan polgi mago ti ameti involved directly ko bacholo do kala holi ame ginu beru bara project gi do gin poron lo ko ginoro ken ginang china ginu nu adung ame yai ko kom china me do kala ikare morona obinu kato kana leri obinu miyo jo ameti parliament mogo chiente welche no miyo gi ngata nyope eto miyo gi chiente me koni wundo ngwano miyo uko kun ginang po claiming ni mono do ki moro we dong anatia ko buja madek na machiel gamenti ni ameti awara nyimi atumo kwa imwahani financial year medo ina gikiene atia ko ni gamenti me Uganda
kun be boro tera meti parliament miru ne o kerro chien me chul do kalao do kope chul america tia abe amori kotia miru tio ke finance yani bien ka kar finance ya kar ke binicha nyur ne ngata cholo pe bien anu government ni la meti koma tia wori nyimi don pe alo bere kele chi ka do ha do nu do mandate nyen so the only financial year meti do bere ka manni ni adang dun kia wora nyim bien du ma ngwena bi miru cha kwana baje do bi chel ja kwana baje to ka pe ori du chel ni yingo icholo mahani nyur ne joy la kan pan mu gino do katwal munu kop na machel na mario ana dia ko ni kopa maka muga chene me chola muga miru neni o mio amuga chene moro ni pochoro o ko I financial year ni one thing at a motel jo amuga America biro honorable Felix Otto ada eno biro dare kono command amuga akaro minister karnacha da eno biro overall commander da enti parliament for all these years eta muga meno tiyo ke gicha duju amuga ne pe onu oginoro da ngata dum duan gi kwena dum chwale ye keri kwena me dum chwale ye na dum ne opeti so want to demanding jonno gin miro mi explanation amuga amobino loanye me konyo government nyo konyo UPDF cha ginne mo biro pocha miro migi tikwene amiyo gi awene bien tamme government ni na tew tumu don ka don fana so ya chela ket ka don pu mi amuga ginne chani nyire amuga ni biro tiyo tichen nuyo ame pe wo per kedi chik bien chike Uganda koni obiro ticha government ameti lodge me gwo ko jomere kedi jamigi don ka oluani awura kontich awura kontich nyire chola ka tiyo tichi bara amuga biro tiyo ticha UPDF oteria mogine konyo ko kan nyir government ngo chol kari pa chol gi kero chara mir migi poch mir compensating kara gino balo pen yo ya kino muga wino to dure gi odong ngo obino balo kara gi obino ruye jamigi now jamigi odong gindo to ko ne kun UPDF tia gamo chara president kiri government mere jo mere du tiyo du tia gamo chara me gwa ko wa eto joni biro tiyo tichen nuju so amuga miro ne no cholo me adek da do me atiktu ana tia demanding ni mano ilao kan mir nenni mano okero president Museveni to task to explain ni chenari hene kero ameri hene kere so roti amene ko beti me launching ni cholo do lao te ka lo ga te ka mo chen do atumo kwani chene no tikweni ngani adon gamo chene ni deni wa ma wini o tu kerchen jotia chuldo kala eti nuni o makiudo aman jodo ta tumo joari ko cho menu gino ko ya tipini de real people am losing jamigi jono ta tumo joari ngamani kuo adu ngamani tu dongini joami tia claiming jamini pol video biro joami kuo bien gino nu por runyo gino bana no ta isani ani pira boru wie abiro unu ati P3 nyo P4 ana runyo to kamene eni nuni jo adon tia gamu kene me compensate ni chene me compensate obere jo ati keri mahana ne keri jo atanki mo hatino do ana rwenyo to kamene kina ana ngia me ana pidu be dan pura mera pida kini kwaro na obino rwenyo do karo mi chelle pira yo mano ana pidu for compensation nuna ana upidu dan nuna ana upidu igamente acharo to work on behalf of our family pendo ati keri toero gina mo luoni letter of administration me managing jam wa win ame gina na pidu po bir ko me koni gamiro koni amiri agel amiro hario mera pidu pira me ami to trillion na don ada wor ye ko da ina lokido tidum government is on notice ni I'm going to take them to court bidorwa ame obinu mao imo apira boro we are boro ame wanu kiumi to dorwa na munu wanu pira munu compensation pe ko di ginora wo matani amo rieo ka nyinjo te ko ni jindo ka rio yindo ka de gindo ngada pe u gwenyu ginoro ngada pe ngeu ginoro so ko di mano kita me gindo binu mio gino ko ne joni gamchini mi gini jon munu pate compensation na ando ka tia wotu jo ame kun runyi jemi ya teni otina me wari runyi jemi ya teni ni gindo mi joining hands keda me we wan take a medical me pitu compensation alo bere kiri me adiki ana tia wotu langi ni
langi miru kato hokana ler together wuni nyoni rekodan kini ana mobilizing langi pi jamiki bina mobilizing langi pi lira kam dini roda manu tia puriyo mobilizing awor langi pi kope kibwa utia gera kibwa awor langi pi kope malira kan kope robira teha bira busi yati mo entropy kami jamalwa amana tia wotu langi ni langi miru bin karachiel meneno ni eni finance o yiani me chel ginora mo tia ni compensation mo tia langu pira cha amo tu chucho ai wijo aretane chul do ko du pero do ka pe udong ko me gamenta nyen ama bino ni gamenta meti kommi kitu failing mandate gini ngata pe wori ben ginu failing mandate yoko ginu biro goba ginu biro to wijo ginu biro jame pichun ya teni ginu biro kora ginu biro ginu yai ngatori lang kan kape inu compensation ni yin mere hibini kwao ginare pe ni mi chulicha kape inu wega mini awe ha when you modo ngo gamenta nyen bo enda mi jodu no rekara chel ana biro mi langi instruction your guidance ngo amir wano team wanga lango no megi otesa o macho dore megi kucha na anda winyu pilo ni jodon kia baby pig meta mi chol josa era me we kaeni pinu tera pol wati ga me ko pe competition gin po yeni ngato ko bi daw li niti daw mi yeni po ngeo e nana lo kini diri winyu go ta ringi la kan me copy bien gino mi pe ko bi ga yini ko bi nga ballo bayer gi wadi ke bod president ke government na Uganda e do president ni oni ene bina ci xere ni e jollo langi do ana mit ni en jol jodo ko e finance yeni jollo jod ko pe jollo ton ko tumo ko joada wori kon me piddu jammi gi anyen wana chake gamenta nyen ame ana ti yema pida men ni tuwa mane dan palu mo jo wa jel ka yini mi dine bini chu ko ka jel en nuiti kre evidence jemu ro ya tira be ko mano ngala ni ngada kwa ngada ro bien o mera ne jo mo kan ngare ma du ti jo char na fo ene do ra chakaro ma gi ko enen duore chen na me jo wa obalo mi jo amoyo do kalao jo ruenyu chene jo yabakani big jo ruenyu chene yai tutu molatar yai tutu tuwal yai tu minapulu yai tu kambini yai tutu tuke yai tutu molatar me bino ko bani tipo mo fo transport yini balo jo bino kan chokse perio meeting so lo karka jo raw chene budjo now chene ni ngacholo hina dana chala chol ruenyu ko ken ma karo million me mo yo dog ede na hatini ginara mo mi opetie donc ko jami tu yona meti man gameti mo xani choro be akar ko me beru chamo jama jo yu kwara mi dogi mo ginar ja ko pen. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.